Pozdravljeni v mladinski oddaji. Poletje je tu, vroče je in tudi vsak mesec smo ta mesec pripravili veliko prispevkov. Naslonite se v nas enač in uživite. V Ljubljani se je odvil klovnovski festival Klovn Buf. To je 8. festival, je zapovrstjo, vsako leto ga poskušamo organizirati. Logično je bilo, da organiziramo festival zato, da imamo vpogled v dogajanje za našimi mejami. Konec koncev zato, da smo, ki s tem ukvarjamo, postanemo vidni. Res dejansko poskušali povabiti skoraj vse domače izvajalce, vse tiste, ki so v Ljubljani s tem ukvarjajo. Povabili smo sem tudi tiste, ki so med nami redki, ampak so že profesionalci, ki končali, študirali v nekih šolah v tujini in so prišli tukaj nazaj in ukvarjajo s tem, ustvarjajo na tem področju. Jaz sem Andrej Tomše, sem iz Ljubljane, ampak živim v Berlinu, nastopam na ulici in na odru. I live for my art, but how to do the art? I've been here for the Clown Festival. I work as a clown and I have been doing so for 25 years around the world, and yeah, I'm really happy to be here. Povabili smo tudi nekaj ljudi, ki nam nudijo znanje, ki ga tukaj nimamo. Tukaj so še nekateri posamezniki iz področja klovnade, ki prihajajo na primer iz Estonije, iz Velike Britanije oziroma Nove Zelandije, Italije, Danske, mladi cirkusanti iz Francije. Gostili smo Davida Scheinerja, ki je podaril nam workshop. I'm teaching people the deeper aspects of the clown and how to be more creative, how to find more ideas, better ideas, how to be free on stage and open on stage. Brilliant clown is someone that is able to express very deep human emotions. He or she is able to express deep human conflict within the psyche, within the heart. He or she is able to go very deep into what it means to be a human being and what it means and what suffering means in our lives. Ну, белый клоун – это романтика. То есть, если рыжий клоун – это смех, каждый клоун он вызывает совершенно другое состояние внутри зрителя. То есть он выводит зрителей из обычного состояния, и он выводит его в состояние какого-то восторга, магии, то есть, необычное. И рыжий клоун, он выводит в состояние скорее безудержного веселья, да, а белый клоун, он выводит в состояние такого сна, в состояние романтического, белый восторг свадьбы. Ja, letos sem na festivalu po dolgih letih. Gledala sem si v bistvu kar veliko predstav. To, kar je bilo po mestu, v Kudu.
Jaz mislim, predvsem kar se tiče klovnov, je zelo pomembno, da v tej visoko skomercializiranem totalitarizmu, ki ga živimo, da jo preživijo klovni, da kot nekdo, ki zrcali to družbo, ki se ji posmehuje, in se mi zdi tudi zelo dobro, ker sem videla zdaj na tem festivalu, da se veliko mladih ljudi nekako odloča za to, da bi bili klovni, pritegne jih ta poklic pa to poslanstvo. Tako da zdi se mi bistveno, da se te oblike ohranijo. Jaz mislim, da je vsaka umetnost pomembna, še zlasti danes. Smo nori optimisti, da v teh časih upamo ukvarjati s tem, kar imamo radi, upamo kreirati, upamo, da bomo s tem preživeli. V teh časih je najhuje, če človeku vzameš možnost kreiranja, možnost dela. Najhuj, ne? Potem pa res nam nič ne ostane. Ne? Tako da še zato, ker s tem ukvarjamo, smo nori optimisti. Sredi zvezd, noč in dan se vrti na svet, zemlja pleše, ja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, ja med zvezde. V Krško je drugič prišel festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Ladies and gentlemen, the performance, Three of a Kind, is about to begin. It has never been played this way before, and will never be played the same way again. Please switch off your mobile phones. Please switch off your brains. Torej, festival Ana Desetnica gre za največji mednarodni festival uličnega gledališča v Sloveniji pri nas. Letos doživlja že svojo 18. izvedbo, v Krškem pa Ana Desetnica gostuje letos drugič. Za nas je predvsem pomembno, kar smo želeli doseči z tem, da smo to festivalsko dogajanje pripeljali tudi v Krško. Predvsem prvič, da nekako tudi Krško začuti utrip urbane kulture, ki nekako napaja ta festival, in drugič, da v lokalnem okolju ponudimo v bistvu nek pogled v to dogajanje in pogled v produkcijo, bi rekel, torej uličnega gledališča kot neke specifične forme uprizoritvenih umetnosti. Prvi vtis, ko smo sem prišli, je bil malo zastrašujoč, v smislu, da so okrog sama drevesa in trava, kar je sicer zelo lepo, res atmosfera je fantastična v Krškem, sploh v tem starem mestnem jedru, ker najina predstava govori o dekletu, ki je iz mesta in ne živi v naravi, ampak okolica pa prikazuje naravo, tako da je bilo malo seznajno zgodbo, ni 100% ujelo, ampak atmosfera, ki so jo pa naredili gledalci in otroci in njihovi starši, je bila pa super. Aha, selfie, a ti veš, kaj je to selfie? A veš, a ne? Kaj pa ti? A ti veš, kaj je to selfie? O ne, moj Facebook, o ne. V bistvu sva hotela malo izpostaviti, na en tak igriv način, no, ampak vseeno izpostaviti, da je pač današnja mladina vse preveč na računalnikih in da bi pač mogli iti tudi ven in se igrati vse te igrice, ki smo se mi igrali, ko pač ni bilo vsega tega digitalnega, no. Profesor Tadeus je bil tisti, ki je z lastnimi rokami prinesel ogenj iz Zmajske gore. Profesor Tadeus je tisti, ki seje poljane ognja. Profesor Tadeus ve,
kako se ogenj seje. Ja, ko nastopamo na ulici, je najboljši ta stik s človekom, živo publiko, se pravi, zahteva veliko improvizacije, stvari grejo drugače, kot si zamisliš na začetku in to nas na nek način privlači, da delamo to. To je zelo zabaven način teatra. Če nastopamo na ulici, pa ko ljudje hodijo mimo, nam je seveda izziv, da se ustavijo, pogledajo predstavo. Če to dosežemo, potem vemo, da smo imeli nekaj zanimivega, da smo imeli nekaj sporočiti, da so to sporočilo bili pripravljeni vzeti in to nas pravi v dobro voljo. Če grejo naprej, to je v redu, to je življenje. Ljudem želimo sporočiti, da ta svet ni tako resen, da ne ga pogledajo majčkeno skozi otroške oči, da naj se zabavajo. Potem bo vse lepše, potem bo vse lažje. Bilo je prijetno v iskanju najboljšega mesta za kopanje v 48-kilometrskem pasu slovenske obale. Okay, so could you introduce yourself? Hi, my name is Dora. I'm EBS volunteer from Croatia and I'm working in Ljubljana now. The name of this project was Forest Gumping along Slovenian coast, and the idea was to walk in 2 days along the coast, just relax, chill, swim and enjoy. So we had, I think, more than 20 people applied, but unfortunately only 17 made it. But we were changing all the time, so at one point we were only 6. But then again, we were 19, so we were changing constantly. I can't tell you the exact number. Most of us, it was all internationals and none of them Slovenes. That was a bit disappointing, but I don't know exactly how many nationalities, but at least 7, 8. We passed altogether 40 kilometers. And we divided them in 2020. Well, not exactly, but approximately 2020. So I just wanted people to enjoy Slovene coast, get along with the sea, because I've never been to Slovene coast, so I wanted to see how it is, how it looks like, and meet new people. So I found it successful. I hope people enjoyed it too. We did. Great, thank you. Before that, we started in Portorož. We went through Piran, Strunjan, and the national park, and the salt plants, and we took a swim there. Then we came to Izola, spent the night in the camp, and then started walking through Koper and Ankaran, and now we finally made it to Debeli Rtić. That was our goal. So ready to do it next weekend again? Well. Štirje evropski prostovoljci iz Španije, Makedonije in Črne gore se poslavljajo in odhajajo domov iz Slovenije. We are a group of EBS. I'm come from Spain. I'm also come from Spain. I also come from Macedonia. I come from Montenegro. We meet each other in this amazing country during our EBS, and we decide to do this performance for free, just for enjoy and enjoy the people. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol, mariachis me acompañan cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor.
también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. We wanted to make something before we're going. We are leaving, me, David, we are leaving soon for less than 1 month. And we wanted to make with other EVS volunteers, with our friends, to make something, I don't know, one performance or one, I don't know, something that it will be like, you know, for maybe 10 years, it will be like, okay, we do this in our EVS in the best time of our lives. So we can meet meeting next year to do it the same day, but better stuff maybe. Yeah, to prepare better. Because everything was, oh yeah, for sure we prepare better if you are in Macedonia and we are in Spain by Skype. We can do it by Skype. Yeah. It was a little tension when we doing when we, how to say, when we had perhaps preparing for the performance, we had like, you know, like, come on, we are not doing this, oh, we will do this. It was a little, you know, up and down, but now... We were nervous, yeah. Yeah, we were nervous, more like that, adrenaline. But now, for me, I just can say that I enjoy with you to do this, and also I want to say thank you for all the EVS volunteer because they are coming here from another city just to give the support to us, and I think for me the most important thing is that we didn't disappoint them, so yeah. EVS! Okay. We are living in and we want to share with all of you how much like your country. On, ona in ono predstavljajo spiritualno stran človekove strasti in poželenja.
umetni objekt v naravi. Drugi del epopeje je o cvičku. Iz Krškega je Denis odšel v Ljubljano. Do you know something about cviček? About cviček? Cviček? Yeah. Boronička, imamo boroničke skupine. We have a bachelor. Pritismo, gremo! Reči, res zakon, ne mislim. Parti na vlaku za Ljubljano, gremo! I make film about cviček. Maybe you know some songs about cviček. Cviček? Yeah. Cviček je za vojn. Yeah. Kaj imamo pesem, ne? Ja. Mi imamo boroničke. Song. Boroničke. Jo prime vrže dol pod most, Hrmtadrija dol pod most, Hrmtadrija dol pod most. Zdaj baba vodi čofota, Hrmtadrija čofota, Hrmtadrija čofota. Se Franc na mostu krohota, Hrmtadrija krohota. Evo. Hvala lijepo. Zdravlje! Zdravlje! Poslušaj. Na zdravlje! Dragi moji lepi dečki, nisem nič več sama. Vzela sem si Štajerca, tako moja mama. Druge punce ne bo gledal, to vam garantiram. Plesati pa mora znati, tak kot jaz mu žvižgam. Ker mlada sem in pametna, lepa sem in fina, zato pa vzela sem si Štajerca, a ne Fakina. Pam, 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 mlada sem in pametna, lepa sem in fina, zato pa vzela sem si Štajerca, a ne Fakina. Do you have cviček? No. Rosé only. Hi. Do you have cviček? Yes, of course. The light wine, a little sour, but it's okay.
Is it cviček? Right. What do you think about cviček? It depends on which side of the country you are. Every side of the country has a different cviček. I like it. It's the most delicious one. And do you drink it every day? No. Just on the weekends. Do you want Macedonian rakija? It's very good. Dobar dan. Jaz vam želim srečno pot, pa se poročim, ne afektam drugače. Karin, daj dalje tu, za 0,3 za preseka. Tu smo tudi že bili. Tudi se spet dela, da spi. On se pa non-stop dela, da spi. On se skozi dela, da spi. Te pa tam, ne? Spije do konca, res ne? Ajde. Muc. Marela, jaz, pa ti, pa Židana Marela, jaz, pa ti. This is Alaški Riesling wine. Slovenian wine. This is about cviček. Danja moj prijatelj cviček, moj prijatelj cviček, moj prijatelj cviček. Daj eno za poj poveš. Daj njemu da bo čutil, ne sam kjera. Da pa poj. Ne. Imamo klimo. Samo malo kaj stojimo. Kako je ona čik? Ne, če pa nas je napostavil. A jaz bila čik pauzo. Kaj imamo čik pauzo? Duša meni. Jasno, dobra bupa, zelo dobra. Ja, čaki, daj se še žiti. Niš, jaz smo pila, nismo lepala. Mi ne še smo pila, nismo laži drugi. Čaki, this is my friend. Husband. Si happy? Do you like cviček? Yes. Do you know who is this? No. This is a big star from a reality show in Slovenia. What's your name? Imi. Sanja. Videla sem že poznala. Ne smeš po imenu. Ena. Ne smeš po imenu. On bo zdaj Sonček. 4, 5. Bravo. On bo princ E. Princ E si ti. Ne sme nas po imenih klicati. What is winner now? At this moment is Modra Frančkinja. Right now everybody wants this one. I do also. Hvala. You also. Thank you very much. Can I give you a mail? Or a picture for... Yeah. Čakaj da vas slikam, celebrities come! Tekmo med prostovoljci iz Krškega in Ljubljane. So I play at Kind of religion. left, but okay, but midfield. Okay, I destroy Martin. 1, 2, 3. Let's go! Taking 30 minutes. Okay, 30 minutes. Are we standing now or not? Gremo Pečani! Zdaj ide.
I knew that. He's the best. This is the best. Oi! Fuck. Uncle was brown. How are you? Giving her a player. No, no. But now, I will make a confession after. Okay. I will make a confession that our team is stronger than our enemies, but their goaltender, I think, stronger than me. So it's a problem. Tactical problem. Julia, shoot! Yeah. Krško! 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 Aren't we a good supporters? Perfect. 3-0. Hey, hey! To me! Gremo, Grčani! Gremo, Grčani! No, but eating, you know? We were 5 hours on the road. No, I was hoping. Can I drink your bottle? You have nothing to drink, Sidi. Yeah, really, our team is much better than their team, but our goaltender is shit. What should I say? Really. Confession from my mom. To je za tokrat vse. Želimo vam prijetno poletje, veliko hladne pijače in sence.